ni kwao odi enijie ni kwansha abarabo mu afutu nyamsumu ani daso edi enijie bro ni banyina Sompa baba sunima Sompa TV Abo nonsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamu nyina chi anopai ebranso sana na kwadjesi company limited anopa nonsia kasebo no yade sommo anopai kasebo ifri Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM Adam Fopa radio e wo Paris France eno achi techuman Sompa ye 106.1 Sunyana Sompa ye 98.9 Sunyana Sompa ye 98.9 ena enkranza mensonom eye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono eye Sompa FM live ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube yes Sompa FM live obetimi like page na wo share na wo ne yakona na your website no www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so ewo Kaneshi Market omodia pete baby a na Doma FM Doma hene ne dom na hemfo etie eno 100.7 etie ton safro se fidie fa wo fidie ne beto wa Sompa 106.5 FM Accra join ye Facebook no na infonyine videos ahodo eka stories no ho na mantiase no etimi edimo ye de aseda emu oduro ema eko ba simpri mu be maba na kodjesi company limited ton dansi hu ne ma hyase e de ko awieye eno nti brei tonti na 74 mishe ye T74 ye fa ni immune booster papa se wonya binumu a na chese woni padua na wanye na bro da bia ebetimi aboa wo yie pa ena eno achi no Leicester Ghana Limited Womo de yan toothpaste ene ne brush aba anopa chichi wo se na watimi asre ewo akokodro mu a wo be unsampa wo se no wanye na bro na wono so adanyame ase wo wonum 21st clinic womo ye sciatica originator pace setter commandant and a researcher womo so eka ho abra na sciatica de wonim se efri sisi e chifa wo to ase no wo pobi amade to ase de a 21st clinic eyemu alpha and omega womo na ebo ye chidom amye de anopa no nsia kase bo aso mo de efri Sompa 106.5 FM Accra and some of this someone of Pedi Makoteno Ebini. Doctor Nanaya Wadutrim, Sir Oko Upia Manyoko no more. 1 year research. No was why research be. Ma said nan Tamakuriasi at the Nabo. Na CCA wa hinin penny for me no. Na Sansam Kroyan, Chief Executive Officer at the Center for Citizenship, Constitutional and Electoral Systems. Openi James Kwabena Bonfen so Abamani say, Mammy said the nam Tamaklono, he had any betumuno, and then here Sikano or DSC Cabemayeno, and no here bebre, as in said in Bakako to prison. And no, Yura Alexander Fanyoma so Mrasaba Jeffio, was say Abaya what is we, Abayu Numa, Sir Oberheso pa to turn near Mano. Ajenin na didn't know what cancer. As since South Mrashebe Journey, Honorable Reverend John in Tim Fojo, Nasama or dear to Johnny say, one honorable lawyer Kojo Ponkromaya, Jenny Pafa, and Mebunua any Jumaya or Ghana ha, a Chesa baby or my Nijano, Juan Casa. Na Adokota for teacher ni one of my Elsa bias and Womu Hunaman Papa, Dr. Brother first time, and some one bet me a contain bimo, Womusunu or mobile. Now, where Dr. Magashi. Yes, I don't for any answer for no be a woman if you and wafa be no. Woman's why we are not watch on. Yababa Mumasium na Ghana Education Services say womane and Mumasium penny Asia at the far in some phobia ye free woman wa ase Jumediano enyine ye papano. Afe Yabakwaman on it. She and the man say, Woman nipa woman and woman has said, why do cry or people do woman entra. Na anamoi ebe boa na ye de honsa moba
ensempii ka we no ho ne de so mo se kasebo de afri Sompa 106.5 FM Accra. Ye ne de kasebo yi esomo no pai eyemme die nyame yeshira no. Akosua Agoa Aboagye. Wobetimi so afremi Akosua nhira. Mene medoba. Triple A man, Agya Appiah Apam Dadaa. Afe ensem no ne abusua ba bia wo bia no se wonso phone na wonko Facebook ho aka ho wo de so na so data ni so na ntemu a wura Facebook na de pa bi ba Sompa 106.5 FM Accra na kasebo papa no kohwe wani so kasebo ene emu kasafoni edi akire na wonso te ase Dr. Nana Yawadutwim wono na wura UP amanyoku no United Party a wo ye pania yanya hwehwemu fikofiko pa hunu de ehunta enna edi na wonfa meto paso ma wo monwene ho ansa na asi no wonoa na papa se na no wo mo ho na yete se ma me se dinam tamakurate no yede ne firi aburochire paka bedem yede na ba wo ba ye kura wote hwiche mu che sampa se de na wo mo kase wonte apon wo hwe asa na wo ba ye na no nyade ayema na wura fie kura wo wura no de fie na fe nenna wo mu twato ho samfinhye du no wakwa akotwa na ene se wo ba ye ya wo mu kohia no wo wienhye ngina bia nknade no se wo kɔ fie ana sa posifo de ne kɔ enadua fie ho eno na UP amanyoko no wo mu pani a wo da research ano Dr. Nana Yawadutwim se empanimfo meyi na no na won de ne research a waye no kyerɛ se maame no kura wo hwɛ a wo didi enom eda wo nyangura na dua fie ho na wo wura ho a empanimfo manin hu no. They come and this is what they show. The capacity for Ghanaians to exercise that is in their right, and they have to. Because she's been taken through a due process and convicted and tried to play some gymnastics, but the diplomatic relations between the two countries have yielded positive results. Now, the most important thing we have to see is to ensure proper accountability. And what do I mean by that? That at the moment, we all, including my brother from NDC, can only give us a generic narration of the fact that Felix said the police and the prisons took her from the airport, but we don't know where she is. I think it's important to establish that Ghanaians would like to know. Enti enye wono se Dr. Nana Yawadutwim nko ena epese wo hunu na mo Ghana fo pese wo mu se sie wo wankafo nsawam ana sunwane ana se Pentecost fo de na wo mu si bi ma adwira no eho na wo wa na fe sika no nso wo moje ana se na eho nsam etie Meka wo se Sompa kasebo na wutie free Sompa 106.5 FM Accra na Kojejesi Company Limited awoton adansi hu ne ma hyase ne awieye Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush 21st Clinic ene tontina 74 mesha wo mu na ebo ye chidom am ye dia no pa no nsia kasebo yi ye dia sommo e dia free Sompa 106.5 FM Accra na sansem kro no na Chief Executive Officer edema Center for Citizenship Constitutional and Electoral Systems ayora James Kwabena Bomfe na sama dia to Johannes say maslo ko panyini dada said nam tamaklo ya ye de na ba bedru Ghana ha no se ye de ne tum nko an nya no ne hia na mo kwan ye befa so a ye sika akọ nsam ye nsa beka no eno ne hia pa eti ye de ne tum a eno ye na mo sika no so ye musa no say sika no e wo henfa sika no so ye beja no wo hen e kwan ba so no ye befa ye nsa beka ye sika ye betimi de akọ ye nim ya nhwe no na ye de ne tum eno nko an ye ka wie ye no ano ene kosi sei na ye foto no a emu ada so ye tokuro a ntokuro ededa mu eti o Dr. Bomfe echire mu se wo besre se ye twa obi aso no ye pa na momotora bi a ye mfa ne ma bi ensisi ho kwan ye befa so a obi a obedi wo man ne bone no ebi na sika ne bi da baabi se de obi ji obi sika so de kwa kotoka yi a ekowi asese wodi o mokɔkye no na aka 20,000 Ghana se no mo se wo de kakra na aka no de fama ye eti anyi bi ama me de ne tume se ma me de bo wo no kakra be na aka fama ye na ja wo man nya kakra emfa emmobra. Especially when it involves public person and even ordinary citizens without any public exposure. It's important that we are transparent, that we are fair and just to everybody, regardless of status or position in society. So it's important. So she's in prison custody currently as we speak. They gave the people who should take her there. No, so I want from you, do you know for a fact that when they took custody of her, they took her to a prison
that she was supposed, because I want to grant that she started serving the sentence the day judgment was. So she's done some granted that sentence, that part of the sentence is she has served it even whilst away. Granted, the moment she landed here, she should continue. And if she was continuing, where were we expecting her to have served the 2 years and 2 months that has already elapsed? We Dr. James Kwabena Bonfair, where Chief Executive Officer at the Mass Center for Citizenship, Constitutional and the Electoral Systems, and Akasa at the Afam, which him said, Yano, Sayensa, Ebeka Yesika. Yura Kabila na Onia, Nina no na Usi Danyo, a Kovaja Sintra, make us a Cassie, or Kaho, na Barboswa, a Timidu Wako, more Chiri and Aventure. Yes, I saw to us in a favor of my Imra a one and no point to Sompa. Pania could have free to or Fana water added some yeno. Now, Mania would if you were banner say, you would assign Alexander Fanyamaka, Futumra Sebejani, any PP neighbor. And somehow war Bruce over a few hundred years in Kuma. Nebusa say, Assemblian was a abano, Cecilia, what Tiaguaswa. Do na bona baso say, Tiniaba tosumino, Mamma, ya dear, oh, say, dear Kra, Wama Mamuno, Ayafona, and Yasunum, Botanum Fakra, one shimuno. No, ya we yon sa hina wotua donkumana no de hu ne se aban nwuma hodo no aban sansoso agye ne nsem ama ne dwumadie nyina atonsum wo ka no wobeka se na no e ka de anka asoye ahwekua ye ho nsam so no ene sikasam aso ye nka wo mu yi wo mu tihuo enso we bia no aban ntimi nka bibia ankere won na de ye ntie nsam a wode tudwa. At the deputy majority leaders establishment, where he is the board chairman, almost 1,000 youths who were employed at GRA were fired. We are aware. Maritime Authority, Ghana Gas, Ghana Port Authority, and Harbors. Even teachers who have qualified and to be recruited, you can't recruit them. It is another fight between Finance Ministry and Education Ministry. You are fighting your government, Mr. Speaker. This government is not in control of its own departments and agencies. The president perhaps is in his lame duck. That's 1.5 years. You've lost control of the ship. We hear some ministers taking awards. Some are alleging certain things we don't know. We don't know what is happening. Mr. Speaker, this is a government that has lost control. It cannot even take care of each 189 in this chamber. The NDC majority. Hey. And somewhere you Alexander Fanyamaka was saying a Futumra Sebejani, Buan, no boss who are Bejofiwa. No point to Chiku, or to my no, and I pay Yasui. Na ye twaka se bono so ye da so wo mrahye bedwam ho a na asen south and mrahye bedwani e honorable Reverend John Intim Fojo wo de atodwa se enche kra na ebedo dwa na ebeto dwa ne nyina afa ofuase ayere bi mrahye bedwani honorable lawyer Kojo Ponkroma de Babontin se emabu na eni adwuma ye wo Ghana ne se de asia dɔɔso no ehun sunsanso no eye security threat nurse wo man ne bombo no betimi atoape emabu na no wo mu adwuma mu dada ye yi wo madi aba begu fie fie so wo ya MPP fo nanso omo ye Ghana fo ene ye hye wo mu nyina ene bi nso wo ho dada na wo mu ne adwuma ye dada ene asan de bia beka wonti ene se wo hu mabu no pa wo mu gu oman animu a se wo mu bedidie edin a adwumboni betimi abo mu tirim na di nsunsanso bone abo oman no so eti wo bokoko sesa aban no wada won soro wo tonko nso a wonyane na ebaburu no ye fe bi desperation wo mu chese wo mu hu puse ya obi ye pe bibia ye Womo ye yi womo die no womo so pekwa mabafa so mbetimi abobra eti enam so ama asen south mashebedwani honorable Reverend John Intim Fojo so de nanu atum se wobesre se unemployment crisis no a ekoso no a mabunu no a eni adwuma ye ne do so dada na sabre MPP fo so ba e mesremo NDC fo ba ya womo so ba bayi nipa ne bie die agumu no ese ye hwe na asem no ye pene pomesibre. I want to say you agree, Honorable Kojo Ponkroma, for bringing to the fore this national crisis and very dangerous trend that must be nipped in the bud without partisan consideration. Mr. Speaker, it is very dangerous for every country, any country who has unemployment rate of the ranges of 32%. It is very dangerous to have the youth between 15 and 24, about 2 million of them who are neither in school or who are neither in employment. That is very dangerous. That is a recipe for disaster. It is for this reason, Mr. Speaker, that youth unemployment has become one of the biggest national security threats we have on our hands in this country. The vulnerable groups who can easily lend themselves to radicalization, to extremism, are all stemming from unemployment. And
enti emabunu no won betimi de omo ho ahye abrabobone ne subambone ene yedin etutu asam no ne nyina afiri omo ne adwumaye enti woni ono abolo yakojo ponkroma afonse yerebri mahye badwani eya adwene se sansam no yenhye na yenka ho asam na wei yama ne bofo wosi ya nemo ewo emrahye badwam opo checheku bema na enkramantem hanso ewa yese pono ne mpontere no woni ne tintim ya wode besom ye anopai adwuma eni ho ene de eye dadwene papa e de moman bia na eba ne sa ankura no nso ene domosum ma aban ho ha ne kakra na nensen oduma nkoma chi ametena ase a ubo hu se anesefo ne adokotafo atifie na adwuma no wo munyanya bi nyai ebi kure atue sika so wo kwa akwaji pin ne nso enhu ba bia pin ni wo no eho ade nyina ubusa mpanimfo so wo mu se enye no kure no ena Dr. Megashi wono nso efa bi te said Dr. Blessed first efa bi mo 21st clinic no wo mu ye adwuma na said dokota e kire a wone kwakwa de medi nkomo na obeche se saa na esefo ne adokotafo na wo mu tifie a wo mu su sa abanfa wo mu adwuma no ebi mu wafa bi mu adwuma na wonim ba bia sika no wo mu pa akro said ya yasanka wo mu etali niema nyina wo buku no wo mu atwa wo mu de na ono nso ne de wo ho ewe pe na wo mu de no wo mu de kofie na said wo si kire mu no wo so wache bi atum na de yinti no ana mo mo yedwuma say book na omo take record book ansana omo the card no nipa omo create book no one kasa mo get the account so say nipa be 20 in the hospital that man omo book no dey omo try nipa 15 di Akosua book no ma try nipa 5 di e dey amami it means course na ba na e me go dey ba and so be some go ya omo see dey nipa no lie enti ewie ya na wo sere se wo de obesra da se aban no won hwe na fe wonhu saafo ni nyina mobo esan se desperation ka ho na de asie atwimi asie ye no kwakwa dema woto edema ne yen yeda Apam Dadaa se na ye kodwa so na afei ye de aka na to so ne de nsem ne nyina ba be ka wo se Sompa kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM akra wodan ne se wo besia ye kamfo ekoba simprimo be maba amawo wodim se Sompa kasebo de se bie ye mo adefo ade papa nko a na Sompa na so ye di ne ye honam se ye de enema papa ene ye de ma Ghanafo eti se wote se ye bo adwuma bi ho dawura na ya verify ya testify ya vindicate say adwuma no ekoyie na kodjesi company limited ne come for the amount more than 30 years and what ton wadansi ho niema and na do apply with ahodo building wire cement iron rods any roofing sheets ahodo wogina mu ankasa enti brain na de wo no ho ye me fe ne say bi kura afa no abankran wo besi wudan te say de Apam Dadaa nyame adoma next year wo hye ne dan ase na so wo pa futu a eno ane so obekọ na kodjesi wo say papa enkranza de mi obi ho na ha de afa na me ba besie no wada woroma mensha foundation na sesei wo se fa design na me apam na me ha de wo hye design ne pe wo se de wo hia cement 1000 wo hia iron rods do sei wo hia nnua do sei wo hia anua do sei wo hia abo do sei ekwo ba simpri mo be kire wo bebre na se wo ni Yesu Kristo aya adwene se wan na ebesi dan ya wontena se mu ho akonta ansa na wa hya ase efi se wo mu ho akonta wo se wudu mfimfin na no aka efi se wo nya plana eti eyi how ba ye no ana afi wakam nanso se wo ye obi a wo plan ahead ya wonim se mfie mienu se da manim na me ba besi dan 1 year me hia sika dodo sei first year me hia sika dodo sei second year third year enti eno no na ekoba simpri mo beboa wo ya dansi wo niam na wasese go kam no ode akwa ma wo kwa fa ho ba dondon na dondon sao enti frɛ no 020 435540 020 435540 anopa isika kana me hade yakodi weekend na barade feel so oza me makato se me sirie ni tutu ahomone Sompa etino de ngia BITMISE sa na me se efe na eye Leicester Ghana Limited ya street president the brush no enam di twa no pensa na me ba adwuma no oh na me the whitening no me di achiso etu se ma fe di akere wo de evi se Leicester Ghana Limited whitening me use na nopa na me use herba no nso enumre na total care no nso me san use na gel no nso eka ho esesa wo sinegu wanum no da bia me kasa nipadua kwa na nyina no wo mo ye living 10 wo sen a living 10 eti wo sen wakasa ma wo sen na nyame asese yedi ne begu wanum na sabi wo si wanum sente ne ade nkoyie no ha dwene eti me kamfo yas toothpaste yas toothbrush yas toothpaste yas toothbrush yas toothpaste yas toothbrush a simple je number no akra ye 050 161 9588 a 050
161-9588 and Kumasi aya 050-1390338 aya 050-1390338 na mami musa asano pay what me there ye dear na oda no mpacho wo sorry yet say watimi atena se ana wo hange ho wo to ase tutu wo ho anadua se na bibi kaw dre bibi kaw eye siatica na wo te wo to ase ho no on se na wuntimi na wachi ena na hu se de na ase bibi ntiri bi nerves bi cells bi akeka bom tissue bi akeka bom ena echon eye siatica na wo da na asa ama wo na loko no siatica ena wo da na ase bibi echi wo to ase ho no siatica na wo da na te usisi echi ho no ase bibi ebo pu eye siatica na wo mo ye originator wo mo de kan bo din wo Ghana ha ansa na obi akron se na say de ye mo be to ase nyina say ye fe na siatica eye 21st clinic ye from mo pay setter if said ye timi di to ase ne eye wo mo a ye from mo commandant if so mo timi command siatica no abre ne ho ase ahye nyame tumi ase ene ye from mo siatica researcher if so mo na bibrem ha wo mo be a research center edikan etimi kan for 21st clinic e de amount Ghana ha de ne nkrabata ne nyina ebi wo ho na won kran ha de a eye tantra here runabout say wo fi achemota mo na na wo free tantra here bepo no a wo be wo nsani fa so na kejesi kura wo ho wo be hu no wo ho 21st clinic number na eraimo eye 0540 311311 050 311 ebi wotema kaso akumasi sunya ne techi manfranza takura de brekum goso oboase ho nyina wo be hu 21st clinic still wo me sciatica expert Tontina 74 mixture ye T74 no ye fa immune booster papa yare bia benya wo a na asojafo na nyankopon nyansam wodi wura oni padua mu se wo mo nkoma wo no wo mo aboho wo mo ayemre revive wo mo Kenya womo revitalize womo quicken womo na de wode be ye no eye T74 na sa Tontina 74 mixture it is a wotie Sompa kasebo na kasebo na ye wodami bu sa wo say wo center table so no sa center table no edro be na siso se woni Tontina 74 mixture siso afasi siso ya if say draw we ebe ye wo kama eti wo boso na hyehye wo onsa e na edi wo nipadua makone aba wo yafunu ade bi ade e chia na mu ka wo de wo hia ye Tontina 74 mixture e kroton ho a e chance na ewu wo bu e kroton no abusumi nsia na da ho nom Tontina 74 mixture adura na jo wo bi ada no sorry 10 times edwo nso ansa na wasa akoda wo kono aba ma wo na kora abo eye Tontina 74 mixture immune booster papa adura we ye nyare ansa na anom tie caveat no adura we ye nyare ansa na anom caveat no say yanom eti ye nyare Tontina 74 mixture ye nom enti ye nyare Tontina 74 mixture ye nom enti ye nyare T74 titi dodo no enna yaye ne tise nsuo ene de DHC afra enti bomodian sa wo befre wo mo e wo 0246073498 e 0246073498 o kanshi drugland komase ashtankolina keba e ho nyina ubehu wo meka wo se Sompa kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM akra ye ne ya affiliate radio stations ahodo ye home so na ye ba ye be kwa mo no ne na ansem bi so Ghana Education Service e de atudwa no ye de nyina asomo anopai TV Emma Aketiapa Pampa yentoa so na yemfa Ghana Education Service story no emrafei Agya Apam Dadaa de yakọ amonone Ghana ngumasua akachi e de atodwa se wo mo ne 3 major teacher unions no e baba behia eno eye akyerkyerefo nkabo mu ko miensa no ma ye de fa ni emergency meeting ne se putupurumu enhyiamu no yemeye free se se nipa bia sore e de afa teacher fo ne akyerkyerefo no mo kyera de no a wo mo ne wo madwuma ye fo nyina no ye pedata na sa data na ye gigye no o mamu no nyina na ye mpense mu de friend job evaluation afọ mu dwumadi ho no esase ye hwe na ye niye na sa nhyiamu no mpanifo se ene de ya
June 15 no and womushia Director General Conference Room Ghana Education Service Headquarters and ne enhyiamu ne bekoso ne nyina ene se service ne si labor unions ahodo and staff records bi na ase bi ntali ase enhyia ohun tie se ye hwene ye tutu ne yie na no no mo hye sa dwumadi na se no achechefo bebre ahyanse kasa ho bebre eti Deputy Director of Education or ye Deputy Director General de Ghana Education Service Professor Smajizi what the atudwa service no e de atudwa se wo mo ne mpanifo nyina e be hia ne titru adwumayefo nkabonko ye achechefo no ne apasam no promesebre ebi eye Ghana National Association of Teachers ye chanitia e kanenat National Association of Graduate Teachers NAGRAT Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana PRETAG wo mo nyina hia fi se womo dwumadie na womo di na womo so womo pe staff data exercise na nasa de friend staff data collection exercise no ye pese ye hu ye dwuma ye fo nyina na aboam ye hunu dodo no sa bre teacher unions ri bebre asore se womo nte womo ho ase wo ho enti so womo ye nhyiamu no ene da ya na ye hu ne be firi mo ba enti ye hye tie fo bo se enne Director General Conference Room Sompa kase bo ye te ho GES headquarters e won kran no na de be firi mo ba bia no ye nyima so emfrim na ye de ababeto manim ebra kasebo no entoaso no ye de emamo afe abusuan yenkwawie nsem ne nyina ewa amanone kasebo no Switzerland abrochimemu eho ne yewura na wo mo nso de ababeto mo kura no jama South Africa for de do kura ye na wo mo nhye se wo maye ne se wo mpese wo mo to aba adechen nyame ye pa yire so akwasiada no wo mato na saaba na wo mbeto no won mo hwese wo mo dodo no wo betumi atwa echede ahye no wo mo aboro so aye opepem du ni kwanse tra se bi beto so wo beyi afirim na nhyehyɛ a wo mo de agu apono so no na won mo ekuta afro barometer de ne nam aye hwehwemu abusa se timamu 40 ase ana wo mo nte ase no ohamu nche mo be se aduonu mienu de se sa su ne ban ne abraba wo mpese wo mo de bewura mu no ase wo mpese wo mo yiyi bi mo edi firim na ehwade na ansana kura no no wo mo ye opepem enso ekire pomiensa ene 2022 ton enti wo mo nwe ebi mmeka ho se wo mo kenkan de ene se tie bia ebetimi abasa na wo mo a wagina se yento wo mo so aba no Helen Janice enafe Nils Fiecha wo mo no ebi kura ankurofo mfiri ho ebi firi Canada na ebi firi Turkey no wo mo se na se eba ne sa de anhwe a wo mbeyiyi a na akwa te se de South Africa fo xenophobia obi abekọ ne kuro masem na nso se de ho nsam tie no eda kwasiada na ye behunu wo mo hwe animu se wo mo ntonwie no na enema no atime asesa na nso wo mo se be na nipa nkobọ mpe so na edu ba bi anyare wo bi ntime nsansa bi no mu nti na wo mo ye san hyehye na se de mu nsam tie no so mpa kase na ama na nsam no yetime edomu asu kokosi ase ye de betwa ensama ye de esomo anopedi de makotene bi ene se Onro James Kwabena Bonfe were Chief Executive Officer Dema Center for Citizenship, Constitutional and Electoral Systems or the Atuja say what best repa say ma said nam tamaklonua ye didn't free America abano and ye didn't betum kwane here a quite befaso agye sika no and no any here pa na UP amanyoku no wo mo research pani a woda no doctor na ye wodu twum say ampa se wo mo de natuma wo mo yenhu ba bia woda na yakwa akwasira na kwama ne gali Asensa with Mrashebejeni, Honorable Reverend John Intim Fojo, was one of Francia Yrebim Mashebejeni, Honorable Lawyer Kojo Ponkruma Eya Genesis, say Mebrunua, any Jumayan said the atret na abaye ne konenimono, say Ansha, a yo hawkasi edemo mino. Honorable Kojo Ponkruma say Abano, and imagine in some tutuan in Numum, so ura arokacha ho, eba sikasem nentotriye, nano krana or mobo or mabaswa, Ninanam penitia. No Ghana Education Services say and day put to Prince will be a coso, a woman headquarters a one cry ha. Woman teacher unions, a who do a chef is a woman share woman say. Woman submitted the offender personal files, not one more enfanya the offender evaluation exercise no. Na ye baby will be aged and no, and na teacher unions a who do not say, woman penesunti and ne put to Prince Muno, ebermantia see ayejuma. Afe amanoninse muno, Switzerland man say one more quackotwa banemum. Womo hwese wondo do no aboro so anya opepemu du na no na ebi no ma sha ase kasa ho se eba sa enyimu beba kokurom asem betimi abem
Kasebo efri Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM Adamfopa Radio e wo Paris France ene no achi techiman Sompa ye 106.1 Sunya ne Sompa ye 98.9 Enkranza mense wonom eye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM bebia decoder no wono nso no e wokọ ho no Sompa FM e wo ho ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra ene YouTube eye Sompa FM live your website no ya church nsem nyina abone bede owura boatena dawroma eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio nso ewo Kaneshi Market ena Doma FM Doma Hinkro Doma Hinene Dom eho no mafidie da eye 100.7 Nana Kojojesi Company Limited woton adansi ho ne ma hyase e de kwa wieye cement iron rods roofing sheets ahodo wo boye chidom e makasiebo no edimu Leicester Ghana Limited ya street pace ne brush ya kamfo dia ma abusuamu ni nyina efa na abusuan nchemfa fa chichi osin na ama wanye wo sin abro amonu ma hwen ayehwam na sabio enum kankan de ye nsoso 2026 tonti na 74 mixture T74 emin booster papa ye ne yade tonkwanta ya pai eti ye benom se de be ya da bia no ye benya hoden ye de aye adwuma 21st clinic sciatica expert enti se wo to ase tutu wo siremu ne wo nase ntini mu ka wo de edu na dwena wontimi na international bra na 21st clinic ensure what tantra here runabout and then the branches ahodo wo Ghana ha obetimi afre 0540311311 yene de kasebo yi esommo anopei ebema mo no eye me die nyame ehira no Israel nyame no Akosua Agoa Aboagye obetimi so afre me Akosua nhira menne medoba God is with us triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa God is with us.